Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusii. Ndizi TV nandanda onsia sobe gande ya ikirenga kiri ya bene ekrabo ni baitu baikira studio asemambe yaboniga annego tutwa kwande gro sendi cheito annebon otinyo yutosoa ukianda ni gotochi abana no bacho university osasi college abo ACNC itu ya Kenya manyi bahakira twarana abantu bandi batara understand biyana nakiyabana barangiriwa bari batarangiri ngai bagoja gochia nabayibona baruko murunga nibarina ekorega ne model ya chile none figo chuwa no university teri friend ya sebali kurene ikolero abageni bana bayikira studio bawo gotoerera yu onzi asemambi yabone batena abana bangakibaho so university ose college nande bari bataranyora libaga ndaibago jidi batakiri kwa pra ina barumanya go so ase school igo ira libaga ya uri naye iboli lyoga ne tikoboli ko ko iboli ya bieka otabwati onde okwiraniria yanyora na tubwati kwende abageni betu bayikira studio era gukwirani bale amaboli ya yu onzi kutakore bero ni chingaki diganda abali baga para kora introduction para te barambarabi netumago suka gochibose yake asoko kwana koko bemo inaria tumago chakati pena era ningo tumago suka gochibose kabisa Makoli and Ndizi TV tiangili bageli kubakira sana so tuwaligani bojase ke TV ya Ndizi TV yo Gusii kunyale osemi abose batebya abagusi baminto na kijisemi na serikali go pale ya mangana ya admissions okay university college tanto za tertiary colleges asa malieta ngoruku okomo this month director at Kisii National Polytechnic Amazon department ya applied sciences Amazon the course in science related like analytical chemistry science lab course kilichiko dina magana yechira areas no Amazon ninde obviously go office of career services and at the same time generally that's where I even work. Biasa rumah jumlah kono gue teni kono nanti sebaso. Komo kurwase Kisii National Polytechnic ada kira tu TV biasa. Natura ika tiada yang kau TV natura anda sendiri di studio. Produser abang gitu. Biar kita tu tunggu ira na. Kono mau ini ono kabin anda yang kono introduction. Natura anda kasih sendiri di studio. Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusii. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikireboniga kurinde kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima Memang ono manju muri Ndizi TV karena itu kubuat yang merupakan bumugano nerotor na Lydia Sofia karena itu kotoera noto koredra bageni bakirengenjo mugano toera mugano ye ototeina kia korire na ndenkia ngto kora asense yoko gajira kila lituko lya Jumatano wajagira chinsa ibire chamarwaba yona riri bageri abene kukwale ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene ky'umurubulyo bw'omuganone no kurwogusigeta buchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo byeigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abona achagitega Yesu nae tata umutori bubugima bwane kandi ikebungweke ukoigura higa uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunta mebikoreki bisoke tonya tu aseri u uchisikege ita akaroma mukorera igatenentie gari ekaratenentie gari akamote bishya konigana nabango kwa naigo mama kumweresere gana iga sibya cyambura
igentekanga na ngakigura Nairobi 150 shillings. Ona. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao erio gukorentera emegano yabo. Esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwokwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chisage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi omu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Muri diangwarigani asenjera ya bene kero producer chikorali ligoro yayo yasinini ekero lyabwate itrabu asinika idono ya bene andi na bado ndiraba bada tarakibisha indi tumaya konyorekia ntagidini lyogiri soka buyekera bamanyibaito beise bara atwanyora kike ba tutebi asemambi yabone kongo ndikonyora gwakorire na atakanande ora kwana sinini kendi yaona yabwate mechanda sinini elinde mayako just daktari amayo kora introduction wadena kaki epodaka nikegenda second year inate bango somya se polytechnic ya Kisii National Polytechnic. That is the only national polytechnic here Gusii. Inde mbora anya bantu bamaite buya the highest learning institution in the university polytechnics. That those are national polytechnics kichigo cha namba ile. Then technical institutions cha namba ile. Which is how we have other vocational institutions which is how. So Gan no kolegasi tiang kosong, marek cara dia kosong ini science itu, kirap, analytical chemistry, science lab, applied biology, even food science. Ya. Biasa, baru tiang jaga dia dokter nera tebi ini dari ayah, nara tenen gaya kuru untuk mau Joshua sumur beri tu bene asimambi aboni. Kerusan. Umum jom materi aboni mana? Viwango vigoro munoda kwenda se masomo ya university injira bana babo soro imerega kaitona tigante base editaria ne grupo la doctor reba wacho onye wira se kaunti Nyamira ase ekirukia umanyanya ali Gusii umucho kimuri asomo ako colega se university ya Kisii asente nelete nedi yange muno mwalimu omunene yo school university ile divided se atananira school bali ko mufano school ya university ya Kisii to bali school na as school tinane on the school education cities na ile tuwana wana wangi as university so bona wanje dedi as school education swali
Buya sana. Ngo Brighton mbia mono Sahara sigi. Yo tumekasi. Buya sana mwajumuri gono gwetina leo ni wonde na Dr. Chucha Reba across University ya Kisii ngatwara na Dismas Okonkurwase Kisii Polytechnic Kisii National Polytechnic karwa yotwara amange asi amangana ya masomo osiguru ya barkuwa barwa jikoswa asi tunde tangani kuja kromuti nyukianda bari batanyora mabagana ni bari banyora na bari kuja kumurunga ni bari na batu tembiri traira na sinini akego tumaye guswa asi topic this kulia rero working party ya so koroboti rwae na kiamangana CPC na merobiri ya masomo tekiri kurirwa sense ya Kenya asoko konga kiroje roboti ruwa watu kuroke umara iwensi guru ya implementation tekiri implementation na kiroja guru ya junior secondary school amangana wotira ne bintu bine kiroje asesekene the issue of junior secondary in Ajite, and there were some what we call reforms in the education sector, so that the president Kabanga, Karosie committee, Kodigeria Mangana, Nakiabana was system we go change. On a system we change it, and then Kodigana adjustments were junior secondary, one of the junior secondary, the junior school. Well, it's directly secondary because the school, this is a group Yamanafunsi, and the classes here better domiciled in a primary school. One of the secondary, one group junior school, one is under primary schools, Ochi go Kobera, and then Pago talk that level. And then of course there are some other things that change, like the funding model. Nakia Vanawa University, Nakia Vanawa technical institutions, kulingana na ile alengo enkoro ni tofauti ya change. Kiagere ile enkoro yale the body ekoira abana chi university na colleges yale ekoro Gusii still. So the name they change it. But then after vekiro again the change it in na kibao chiko funded in ero ya change it in ero ya lentiro bokonsan tuwana tuere serero abantu bamanyana na ki efisi ya waiboli na kibao kunyaka in efisi yere ko mna daktari ada na ki some universities are giving a fees structure ya 200,000. There's some university of Nairobi is giving a medical course a fee ya 700,000 for academic year so mwaka na kia waiba bachi kumanage waka ni fees. But then in na ba kwa rega singia because even the workload asa abana ba some grades ya punguza abana ba ngora no yemero 12 in grade 4 5 ugao ono ya punguza ba Gusii endororo, so that workload bana ba ngubikirwa abana bake igasi nyingi ya punguza ke, and that is manageable. Biasa tani kinaura kwa ndegero yi working party ya Rosio Roboti rupera kuja sura iwenze lokanye implementation ndia mana operator reporting ya na inde then one the mono bitatu kwa sera sichiwa again ndege tangani ngelinga ba propose to seba ende kesire enjera ukuri to which vice chancellor abantu bakuba ko bakoni bawo na BBC kirabe kiko baya bayira ndiga siya se council and then kigerege ndeke ko era Public Service Commission ono kwanya wanga rudi ni ya to kwanya wanga to kile mona so bole sa ni basi ile kile national kige kyo sa wana bayira ni tie asije mapendekeza kwanya gawo jwe inyoranga parliament ile kwa tero ni kile kule report wana wabara kiba gushimi ndo usabame wa asoko haya kwa vice chancellors council members wakoli si university kuwa sikete mbani kote konyo anga council member na ale kabila ya mwana mwana Kisii university yora nyola no kwanza mugusio rono yo kurukundu abande bosi finish kabila so njero de mara nyara ko conspire so bo chama ni mata na wala tuliko ndaki ya yes Public Service Commission is kanya pale abande no monta kuliyo lina tinche wana ndo maneno Public Service Commission wanya kile wana bila mugushinda wala tumugusio gase council ya wako la
ndania amangana yo ko vice chancellor ya vice chancellor nejidi oba ko apply competitive yes ni ko nyore ko university ne jeto bwa ba for elections kwa ni ya to lakini ndio university yote competitive na management na jeto competitive by management ina element wa pa again the kene funding model baro ba letre initiative switch kwa kwa na sawa no itwa so lakini ndio ko ira chinga kichi to mono wera sara abatagara ko ite inde banya ko ba so baro ba no ai ya kiaret to mai digi with the parliament baro ba le funding model nege no kende gi aga to ba letro wa mo tipo di dia institution di ko ba ci sawa no ci ba ci pasha college ba tire dram wana keko ere ko kuanga higher education funding HEF no ane kira bana wale wana ba apply link ba ile ko na www.hef.co.ke so HEF ere higher education funding no bana ba apply ci wese ci ele ba so wana ba le tribin to ya ese ba sali ya le scholarship ya le ga sel ko ya le wa grow apply wana even the use figure that ina se mana ite se wala the task force tigante venga ama onjiro yaro na mangaro ayane na ro ko ligi yaro na ligi na parliament ave ko na ra taria maru lakini monon kelina ama onjiro yaro na mayal ne report ne problem buga to sumo jande buga tagera na sa ko ligi report buga te sama very precise in the on the way pure common yaga so in ero e ganga il report lakini oli report ngebo abantu ya so no na finally Brighton I have a good at the report and be usine jebe ngebnera implementation aspect yani we kira ni wa una bona 844 eli ya pala tuna abantu aba ko ya chitu wala very good report lakini yumo jando over na bayali ndi CBC na implementation que ya le tuve tu ali ese shelf de cabero abali bona banyamba buga tinto bago tumeka so so for practicals so CBC by the way is nothing but practicals yani abana banyala go tumeka amabukabo ya so go ni bwabo eli de kera ko ruonye ne university abo mwana baro no mwana ba banyala ko ruali ya so go ni anyola ngaro mo le ko no ko weta unlike inga kieli ya ko no mwana aba so ba tisemia ukra they come on. By the way, polytechnic ina legacy ya mama bao kitibet lakini ikibona alama soma hata ile wote lakini fanya serikali hiyo jukumu ndio bora kwa implementation na ndistiria walimu wako na sama nayo kwa leo kwa sababu hiyo ile ile tigara kwa mama ndio is possible CBC na wao kwa fanya serikali ndio ya mama resources buyasa daktari nitagana tujukura nina kia machikoro kana replacement ya bana ba so asentunde ya machikoro kana tabauti yake bakamana ba ibratara ya understand ko de mura bado grito ndira ba kuya gatoenda somo tumenga tutagete bindebi monto ko tutegera to kuya so gatora bari bagabara rosi yake asenjera ya bana machikoro ngero antole kinto bira roso asenjera ya ben Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusi Orogendo rw'ekilomita cy'intambe nigoro tagito kweroberia utarachaka bwiyaliganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru uburyo bwesabalya yobonjorya nigo tokuryeria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baliya bachagete kurwense bakalemereria esabari yo boncherere no murubiri koletwa asore negetasenikia Ndizi TV kera litukodia alamisi ensa eyemone nusia marogoba astogotalera abonchereri a imenesiko yorogongorwa busi twasangana barabu esabari yabo ase obonchereria ngaibacha kerete mbitambukero kiba imukiri asokwene kibunangu kini bare oboncherere bwabo nabo igokwa egendereria ase kera lituko
umerananere kira rituko lya Alamisi enseye muninsu ya Marokoba na boigo moiroro rituko lya Jumatatu chinsa isano neibere cia mugaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV. Twaichanire koralia ogukwa kwa mama Salome Ongeri kurwa Kabsabet nigari mwana o Cosmas Ongeri nomonyina Magdalene Nyakirario Ongeri musubati omwabo nyagosira John Omwata nyagosira Gabriel Maisiba nyagosira Alexina Mora nyagosira Bosire James Ogega Ongeri kurwa Busia Patrick Ongwae kurwa Mungori Eskimo nyagosira Gwaro nigari kamati ya nyagosira Leticia, Monica, Pacifica na Marcela, Mary na Pauline. Nigari ngina Pamela Mwango Ongeri na Dennis Ongeri. Ngina koro Maxwell, Ved, Dosi Maisiba Ongeri, Kem Kemunto Ongeri, Tafari Matundura Ongeri. Abachukuro lyabaye ngamona Nadia Kemunto Aquila, Maxine Nyakara Aquila, Etana Kemunto Karanja na Damian Matundura Karanja. Ngina Moke Ondieki, Omwata, Julia Maisiba, Flora Atuti, Gwaro Bosire, Robert Ogega, Rose Ongwae, Benedict Ongwae, Nabande. Omoberoye nigore nkendu ya Moi Referral Hospital Eldoret. Na nigora rusigwe enkendwe yo lituko lya Alamisi chitariki komicho mutinyi yo 5 iwe ikasenka yaye eresemo ya Kabsabet. Azara kolerwe emisa ya Virgil Mars. Nigara enigwe lituko lya Juma chitariki komine ya mutinyi yo 5 omwaka oyo. Asenka yaye ya Kabsabet imeye kaunti ya Nandi. Amasabo ase family yomongina Salome Ongeri. Omoyo mama Salome Ongeri otumoke asomorembe. Ase bari bonsi bakirwe no gosira kumongina Salome nigo twarure engora yaito. Alright, asante sana umwenchu muri wono Ndizi TV asumuru bwichinge kirituko lya roguna botambe tiyankwari nsanga mange tokuwa na mange kwatangoro kwaterega buna ige tinginye kingaini kiriyo bundi kyagache muri gotwaga sayo mwaye embura kiyo gotwaga sayo mwaye Tinigikero cy'umugusi n'umurobyo bw'igikoro cy'umugusi uyuri nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chinyenjo chinsoni amunuboroso bw'omunyagitinga irienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se cyombe kya lisiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya noyo omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenga kurinda umwana bako mwana okina muralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Kigusi iriwo kunyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho museri irietari ndagoroku nyakiaye no muntu ore gokore gas ne chinguru chiaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enu gutenene ebwate bisaku byonsi bibya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwarego tebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enu guteyo ekeroko teba abasongo abayindi twari tarikinere kira rituko lya Alamisi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro rituko lya Juma chinsa isano nimo chia mugaso Spexels Opticians abubale se clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabarabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti tofauti na tunakubali kadi za bima.
chifrem guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongo etano nabo igeseti ngima ase chishilingi eliweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Chomoliro Ndizi TV na ndekrodore na bagani bana se studio semambi yaboniga anekrodore ndete kukwanda igoro ya mangana yikisemi chito anetor kulia igoro yo Oswas University Osechi College Sintunde yende bao jako mutinyo gatano ojigo jako mutinyo kianda ekero replacement igochikoba toto arina abibori abange bakare kweburungane na IFE ekare gore sarang to konyo akibasi singa tubakorede ana doji kurigeri asemambi yaboniga karabagani bane barase studio ko turanda so mutumo kumasini ndali endo bitu bikonya kurigeri wa na kubona ningiye kumachikora kana na around ye kumachikora abe bamanyikora na replacement ya rokaneta about yake abako machikote barende usina baote ngiye koreka tigante bena COOPS na Kenya Universities, Colleges, Central Placement Services kutuma abana which universities na various colleges. Those are tertiary institutions, TVET nochire. Abana abe ba apply. After ba call the form 4, ba apply, ba manya gotumu those different institutions. Una bono mwako yoiga, abana wali ba call the form 4, the last class ba call the form 4, 140,000. Eba tumetu ba chiho para degree. That is in the universities. Abana 145,000 bagatumu bachiokora courses in TVET institutions. Those are national polytechnics, they are TTIs, and those which are in the group ya TVET institutions. In total, abana bonse babega tuna COOPS yaba eba lenge 285,000. Lakini rende tiga nte yaba bali batategerete na abana mbaro bata apply almost 400,000 budget ba apply ba placed. So there is an issue there. Kegera abana abono mbara abeku asaba koraki asaba kogenda around 400,000. Now ekarokoligereri now very specific to public universities like our Kisii University. Abana batume to all public universities about 130,000. We have those statistics. There are private universities about 9,000. There are those who are in university TVET. There are universities which are offering some TVET courses, although the government is trying to discourage the university to do the diplomas, TVET institutions, because they say normally they don't have the capacity. So, mbaro batume to 13,000. One wali batume to TVET institutions ya serikali mune ya Kisii National Polytechnic ebalenge 125,000. Ase college ito gaiga Kisii National Polytechnic tuanyora abana abana 5,000. College ito wali serikali ya tumiro wali bacha gosoa September kuru September tareine bachakire gosoa ebali 5,000 serikali bakoraki batuma. Lakini mbaro batama ite apply ono batama ite nang apply bali abuna ate about almost 400,000. One it means lazima bache like self sponsored kera bon serikali te bamanyiti. Lakini bon tigante na kin as long as ninde ba apply ite these COOPS initially it was automatic. Omwana apply the COOPS lazima serikali yangu mwege ndogero capitation
But now this time around, things have changed. There's some bit of separation of funding and placement. They must apply. They must apply. Brighton. Nakieko garatora igana twerora abantu baitu mpaka bamanyoma elina lya abana baitu barasoma na no maite ni investment na ndira kieko garatora tigante nga funding placement ito bauti igende kale to bauti woniga funding ne rere to bauti tigante benga oyo bitu na tendire position national polytechnic abate bakina Intigante venga a Kisii University. Abana tuanyolete intwali ndi university ndani ya Kenya. Konyora bana. As a university Jones P in Kenya. Ekerengoli ya statistics yetu na jiga tebaga. Usikolga ni wana University of Nairobi. Ebate hete mabuga tama baga kuru kuponga 7,588. Lakini bakayewa abana 6,932. Abana buga abana ba apply the which yo. Woja Kenyatta University ejiri dokumenti yabada karate capacity ni ringa abana bali ngatura ka yotua abana kiri bukianda 108 baka abana ba jora de wichio bali 7,968 7,968 toche bono da denche bono inara kole chi ne iwe lakini bono toche Kisii University Kisii University ne na takandi gelisa elinde ngote vinga 8,632 etuwa rekade capacity ya 14,000 amwata ke na tuwa tage abana bono bajete bagache abana 8,632 na ando bono yoba igoli di transfer ngo yoda kurua se university ya ndo serongo sedera nikimati senkiango acho iligoje Kisii osaru Kisii ngole ando botambe na tokora statistics yo na utora nyora abana witani kiri ga abana baito mbarai kiriko ya kiri bokomi tobwa de tibet tobwa ta tibet institute tibet institute yanyo ta abana 631 bono komenta abana 631 we tibet institute bono Kisii University boniga abana banyie batakire ko report ande ba ko report ikiko rukwinye cyo mutinyo kiyanda umwako na abana 9,300 kianda na 300 boti abana be tibet institute na abana ba university ba for degree programs abuna abana ba ko report kitani kinya ndaje ko Brighton onga njeli bageri ntebe nga naro jinga ndeze na witana ne sene tandanga ma abone kero mo minister ko ruso waka bakonyira abana ngendo ge ko ruponga diga rio omweshimiwa Machogwe yeta yako mwako wonyi and we are here actually to clarify that on the way si pi oroma so so mwiwo yo nyete omwa placement ya university se ko na Gusii na and the tertiary colleges no nyine as a primary colleges no nyine as KMTC sabana wanafunzi wa utini the placement is done by Gusii mu minister na the process hii automated mu minister tayo kwenda usaita kieneo igende tangana ngiringo mwana akwa poto o create account ekra create account ya utumike KCP index number ya na KCSE index number also hivi hote which university wa Kenya chose ipi na jeje kikosi cover na jeje fees bago charge na ere bono chora oewe code ya Kenya University abula te ngoro kweka tonga ni basket iriga ya se kusu sport hote buna yo chora code kwa beke tonga wa chora code kwa beke tonga hote bunga wa chora we kai university bali usoni ngoda kwa beke ya mpaka nzo beke ya waka umwana ochora wakana shilingi 1,500 lakini yo nyoka nete ochora te bibi tanga ni agakana sifa sikoro kuanga basi 500 wana wakaneli goro ni process ko mwana wakana kera akana mo denga your application is now successful hote bono to kanyabo ngomo de interview process yo ndala tena riruberi teretrisa kusipsia cha kwa ndo nga synchronization baburu kanidi ndovia bona iki machine chiao elindo mwana oyo kolengana na cut off points ya university elia ga university cut off points ya nyingi yani kile tofauti asoa boto nyole mesi kwa very successful
Bogento ngeo kala yo korokuru jo wao sisi macho. Macho kama yatinga kikusi psia kwa. Iba como moja. Iba como moja. So, oko chole university ko prevalence yo mwana. Ole ngana ni university kiba process ya ikiri market bangane. Ni njira ba ko le Victoria ba. Digante nga Gusii ni buate ke to ko le analysis yi ko ke ko le university ya tanga ni to ka kiabo kinya to ka kiabo na ro. Ni buate di tanga bitatu. Ege ndege tanga ni bata ko manya. Gusii yi to digante nga Gusii yi ko both counties Nyamira and Kisii. Echire ege singa kia mani. And triangulity. Somo le mena oro ligo. None karo banyo abantu banda bakurwa nelse bintu dora kurwa. Umwana karanga Kisii University umiburi apa mangari saga na mbaibere. Tobuga ta cost of living in area se Africa county to Kisii. Ndagira ne rusi tobuga te mekonda mekara kini element of. Cost of living is very low. Number 3. University to by the way. Kino kosia kova injinga sana. Etu wakati chata 2013 kwa chata no kwa university kwa full. But 2013. Lakini ni university ya Tuareg Coast University kwa Kitawa. Watu wale medicine hiyo toka tu Nairobi na Kiapo Kenyatta na one or two universities. Tomuga school of law. School of law na ya vile kutangana na huko gu. This information for everybody. Dai macho worko yuko yetanga ndio sema tia. Abana bayitekere bakolere amate bakolere bigiye tangani bakoye la professional course in Kenya School of Law. Kisii University botanga ko mwako ne ya tangani bakana bakora amate kire university ya barete dina abana baruete mo abana baruete na ro abana baruete Kenya para biba bahite temono abana ba Kisii University abana balenge 14 abana bangwete babere abana tulu Pageta Daktari nada kena rawat traktor indasi okong ni numanya ada bana bawa 5,000 kalau kita operate na kusip skose warung gai berapa bahasa abana muna daktari atebire eba we apply para book they create their own account umano apply a university ko set a technical constitution ya zaite na one TVET there are around 11 national polytechnics in Kenya and many other TTIs. Onekaro mwana soera se KUPS portal ne rebuika kulingana na grades cha mnanyorete akogenda as institution yeri ne course yeri atagete we apply rebuika ende kuruga gurendo oiru. There is nothing which is being done no mwana we ko wechorera na bana berente that is national polytechnics and let me inform about usiba mitumna Kisii national polytechnics Kisii national polytechnic we were the reading anyway. In terms of abana twetu, that is 5,000. Right now, a population near college we have more than 15,000 students on station. So it is what you offer as an institution, which makes here abana correct batch because we are offering very nice diploma courses, engineering, there are medical courses that we are offering at the diploma level, and very nice courses here abana correct. And abana kulingana na research ya kwali within the institution some tracer study ya kwali ekora kuna abana baitongo soka bali banyora chikasi wale babulie kina kibako nana ki tiatochore Kisii national polytechnics because of the kind of courses that they are offering and muna lenda kitalia tewa ubo magusinda isibole na intundo bwata bamasai bago cha Gusii abakare they are students from Karenjin land bago cha Gusii. And now, in fact, even the majority are from the Ruo Nyanza. Wago chabons people no ga Kisii national polytechnic. Wacha wakora ne chikosi watagete. So nege ndo kere open. Tali ge ndo muna ti ge ndo ketengia kwa letu abana boka ba kwerenta. Buya sana before you. Okay, sawa. Just on this point. Ninya to ya Kisii national polytechnic. Actually the kind of process you na told our university the rubber police process. And because of that, we market to work out. Even leadership plays a very key role. The university of Kisii, by the way, almost Kokoro, Vice Chancellor, Rulo, Professor Jonah Kama. For Gusii University, people say, I think Avana was saying, so leadership never come out there. He gave his best to Kisii University Professor Jonah Kama. And of course, the education national polytechnic is the same leadership. However, now what I was surprised when you come to Kisii University, by Gusii Batana in your number, Abana to go to Warangul Coast,
uno yate bakuru wala na waichire aba Maasai na bara abange na bakalenje abagere abantu bari kuri Mombasa so none kere wika so gora iwe university bona abantu bari kwa president kiri chikora chiko elections musi yabo dai kana na wane president to wera dali musi yabo ni dali ko ukemo lakini igalo no mukale igaba abaite bagara so ga isiko base abaito bono bana dira ba danga ngizo tingo so ma ba iganso me Kisii primary ando se Kisii school na ndo so Kisii ba takanga no tigatora asko wichi isko wono to ben kara jibaje Kisii National Polytechnic na Kisii University na wana ta ndo kuona ngabana baje Kisii National Polytechnic na Kisii University ase sababu chiko bugati iyo ndo ko rumo bugima buga kongi the cost of living has gone high mama yeto wono isko ga kilo munta ku yangi akolera ako ende supermarket ni shilingi 1000 yamo ka kwa shopping ili asili karatasi ili asili 10 tego sana shopping Pegaiga National Kisii National Polytechnic kuna nje kere mbwa to mwili ona ngumenya daga kom awa sengol tobole na bago timo no ko rasa Kisii National na bago timo no ko rasa Kisii University amangana ari okomenya accommodation and meals na kupo kuira jiba singa mono na banu mujende mujera na wali buli ko ya la singa okomenya no ko ragara mbu yo ko jiba singa mono ko bwa une fisi do bara no one ekere university akire by the way it is the constitution which says very clearly daranga kere county to ale university why etu ade odi bolo mangana masomo ai kangana bana inchi abana basome post Pesa, ugo manju mariane wedeli tukara tukana to pana gori Kisii cheito as university chikola cheito no jibuda kanike ga tugulire dina abana ngoso abari emutinyu gato kianda as school ji chons na kibago so abigoli ndi batakere bakora erinde mbanya kwe te abne fini gorere kibatakere bakora na adjustment nero gato taktar batatena no kore transfer no kwa ndu Kenyatta nanga kyoga transfer oje Kisii University Gusii and National Polytechnic. Yana yana so kong. Para via bana kia bata kire kwenda National Polytechnic na para bata kire kwenda Kisii University. Baru me dibara iskari bata mai dina engineer Polytechnic kita kire kwenda Kisii University kire kwenda na kitoko na kia bana ba kumai. No mwana wechorera. Ase Polytechnic ito gali. Of course literally mnana ki omwana onyorire grade ye C+ kuchigoro. Awene tagende a university achiko kore degree lakini ibintu bya change nowadays kulingana na statistics ere college gari nende kulingana na statistics even the government gave around 9,000 students if I'm not wrong ebachiete TVET iwa wakwenda a university ono we ekubwati na kulingana no mwana ne kosi atagete umwana narora arangeri wacho kora Bachelor of Science general. You know, Bachelor of Science general in a university, sometimes there are courses which are of course mwana arani rach kombere gas no enkonyore gas ono mwana uyo amua no ekimbwate P plane nkogenda Kisii National Polytechnic chigas chiriko egunda daktari ataga the technical institutions are offering right now nigas chama goko hands on yani chigas chirina no chikos chirina no chikora chikosi echi ogosoka gochigagu utaranyo no nyigas ya serikali ayegwe ko monyene kwakoreki kwerikire ende kwarikire abantu bande igobono gochora gochie university gochie technical institution ngobwatiere grade lakini rende asiyekere bono kanye na tokwana abana bachakire kwamwa abono muna grade yekembwate neba nekyo kwenda university tigangende technical institutions lakini nendo yobwate C+ go chance ereta kwenda university lakini nende tigamente na ki we have what we call again tutokoroka career progression umwana akorire diploma osoe certificate osana arts and course obago tira na inda chawa kora PhD sana daktari no mentrabo abana go university na bana Polytechnic na tuwata kero ocho lichiko wikirama na parliament C+ kinege dukare established constitutional asekirama na mwana ndo wende wate C+ na wako ya nakuli oyo wate C plain akole diploma oyo wate C- na B+ na wako certificate course in fact bako mwana wate E na wate gende kia na wate kia la pole techai na watenga nande in Kenya si course inchirelete usenchike keire ebiwango bali
nake gore kero konyoranga abana abankanyorire yadenga njinda tekokora medicine da tekokora surgeon njinda itembe lawyer njinda itembo mu engineer inada kwira na se ekeski yo minto abana kuana nga abakonyonge polytechnic umwana wa the C plus zero no man kiago abakonyonga bano umwana da tekokora engineering course engineering abana mechanical engineering okora mechanical engineering goka ekole university at ese degree the university oka ekora se polytechnic barana ida ite clean class ta kia kirego ni mo joka ba mechanical engineering kwanya wangu wa the C plus wa the D minus na bongo kutinga ende Kisii National Polytechnic chinkole diploma ya mechanical engineering ingo kora chenche degree why my D minus my C plus my D play even D plus de kungala wa mechanical engineering as a degree biasa ekana tuendera tasini ambayo ndio gatubura ne maboria mangi gorigirinde na ya bantu batumira ose amashabiki atumira ngonyorore na abana bambabraite bari baboji university embare bakwende project lakini karia yabo ose course bajo batonyana monto nanda ugo tena change bono datatu bagara soko o change ngoro dade gote bana litangani abana bali tangani ke baja ke ba chance ko marado serikali yero nere verifya baada nga mugara muwe na atu pati serikali golta pota ugaga to na marakani baada nga chorango kane ki vas marakani ruwa chore baada nga toranyo ando baada ntu apo ile chance ile chori university ne course ege ndo konga de television pakike ru to ikire woniga na ro to ikire ba chori university bawo una bona bawo chori una na miasta na inaende serikali yarule kuruworoma kurumande rangi matano bawoshika Friday bono barule naende kuruwono baka Friday abana bakalende kurupona inter-university transfers now inter-university transfers nginganda kururongo inje Pwani ndio Pwani inje Kisii university lakini wao no area bwana kirowo change oko nyango change Kisii asma mi karasta point ya Kisii ile kina kusi wono change ngoro nande kiro mwana ikire mali ntobwate zoka intra cost transfer okay now intra will mean inside umwana ikire university about injury na about injury ngeka tokurwe rumwega na abana abana twale Kisii medicine twale abana ni lakini ande singi transfer abana babere mbaje ro transfer bakanda so university na ro wono asma to fige mabagaya yabe onyo umwana ojitene kosi ngao kosi ye joye na utoko mwali baga and a pot on it or university ya push it for the university ya sanga ya kuri do rata point apply or we course to communicate the course to mo demo mano yo change ye course wana ya pa biasa oko inki ego gera funding ya majiko beta about ko mia kende na babre ba ku na bona libo ko ngete high cost of living illegal ande ikibesema ko wana 700,000 ni togete mwaka academic year inki ego gera funding ya berita boti iyo mwibuli atakira manyiskali abagori babone to manye bono na as long as umwana apply recursives tali automatic mnango chikonyora capitation daktari na kwa na una WWHEF eyo lazima nendo umwana as long as umwana very placed lazima achi apply anyole scholarship and what we call that is funding. That is the scholarship and the help. Even they bin kama biya be kwamo. One on table na you see initially it was automatic. Who apply courses ya kwaganya. Again this time around it has changed and even now the government the government of the day kweroka the Asura government ya bottom up. And they have come up with a model according to the government. A model here, it's a dynamic. I think that again atumiri ke Gusii, but render it's a very unique model. Dirbono mwana chirego so WWHEFAU. Ekoro kuna there is what we call the mean testing instrument within that model. The mean testing instrument umwana apply rega. There are some documents here when atumeke. So the portal itself, we say eco mean test umana. The mean is given out. The percentage flani ego chaya soka.
then ya place umwana ase chigurupu gete chigurupu echi chireinye. And remember there are some parameters bao chigotumia bono korigere nena ki umwana oyo ngurupu tokumubeka chigurupu echireinye nchiatore bwango nere uchikoro ku vana report imagine kitoranyiro kaseke Gusii yani bali batari yani bali abataka baere. Then we have extremely needy. Then we have those who are needy and we have those who are less needy. Ono lidu mwana ochi apply ga chi parameter nchiroro ba ochi gotumia kiagara ekaro kori document umwana ochi gosabulira ochi apply kobeka no ni ID ya it's about nero abana ba be replaced again. They will apply for scholarship and help. One pot on nero ba ochi kwenda ekoro www.hef.co.ke umwana oyo bono akiriete account yae achake apply abori information yete achake kobeka index number liruga liria se college area lasmara rinyora litangani asa apeke tubono abeke even the ID of the parent liria abeke information each on sp and those documents are being required omanya koba group di group each twateba inye nechi group echinye. And I wish daktari achi kuanera bono chifisi echo mwana kichiko chikoba spread this imbarigo chikonyora the same scholarship okonyora bali bale abataka abaere kuchikonyora bale more of scholarship with 100%. In fact, according to the model and according to me, it will be the best model asu mwana mutaka if my maths teacher used to tell me, if and only if it is going to be well implemented and if it's not going to be misused. Umuntu mutaka no bago benefit. Sana daktari ngoso ore mi otutebina ngaki kuna rane no equity nkoena ni scholarship na KCB bank kwena ni scholarship lakini babu iteme bari na umuntu yo na bwate ubutakobo ere ba kolestad uyo ndo na ngare basu ora bise TV ososo asige ono ingai gale ni ngaki umuntu yabo chigosoa atebe na jino mutako mwere serikali maina ya umuntu yo wa Brian mutako mwere daktari atara bwatera agwo na teba mna diyo mwana ochu apply ngobeka no nye diyo muibori diyo yo muibori there is some information ye korenta bona igoma etembe ke diane in a system the system the Kenyan government has now developed this model, this dynamic model ya creatory ogo chikobeke AID umwana ochikobeke ediane koso umwana ochikobeka the index number yes primary asomete it will clearly show umwana oyo ni private school akolete achiete and automatically makoli it clearly shows that onyo umwana ochiete private school umwana otango nyara. So the government from there has started now kumanyana na ki umuntu oyo tali vulnerable because umwana the Kenyan that we are living right now private schools bata yani cha abantu bali benyarete na ubakwera bana public schools ne kibali abataka ukikobeka bali idea yawo ukikobeka it connects the care because ngokorole returns. So it will bring the information even returns kiriwa kwa care how much of even the gross you get the gross income that you get in a year. Are you seeing? So ikobono kolentere the bit of information ko group abana aba into those four categories kulingana na information or those parameters from those documents wana jotumia se registration. Sana dismas dia bono majumbo lindo SMS yenu kusomande lakini bataka baratu igurira bana kutugura na mabole moko bondo jina na bana kutugura kunya somande na tukunya kusuka utibosi kera yankora gendra torake esali birubitu biribiara yegwa karia ni medena ngora gendra tore tubwata chinsa ki utibosi abu kangaide producer nanyi wete kono tore amo kusuka tora sinini tora manya ninkirende daktari kuro jutu era chika teguri uchi komende kuro yokongo ninkireko gara linda wa ibuli bono ba kwabwa
nende bagutera ijuese ngekora bwe bakwobo mautomendera igoro ya ebanda fana depo na less needy egotewe mbia mono correcto sema ine ronda ken ko le mona ngine ro ya trenta linda bai buli bai to manyedi ndo ko mo tani le beka ni kimbu ko yele ko yele lakini tuwale nga ya transfer ile ndonge na la kumania buli ya kama kwa ndio buli ya maswali cost na ina ndine ro machanda swa amangane transfer ko yale so mwana naenda apply rete Gusii spot ali no to buga ta section ya transfer umwana enda Gusii spot abakwenda sasa ibe range sonye kawada computer ya nyumba lao kora lao ni kesi ya kawada application ya Gusii na dentro ya application ya Gusii ko Rusia se gase place ko ora be kali no ene help ko Rusia be kase si kwa na ko le Victoria so umwana ege ndata ke no kandali ai enda sai ko transfer na ndata ke Rusia ke fue bona ene kwa kanale na utolero majana ke serikali ni ji ba bas kile lebo no nyo wa kana de moja 500 bona ke ralo transfer ndata ke liwe go mwana ta ja sabe liwe majo ko le transfer mo uli abo le ngango dia na wala ke liwe ya me ndate town sai me ndate lakini nata ke liwe yo magandi ko ruwe sababu ngangia ka era awoti producer na rote abuna ngora skotura ke sali grobi to diribiara yegune ne chingi galia ngora ke tunu makana 9:30 karonde na noroje bara kore kende kiara 30 minutes nya bona ba kiara mtu ba mama chief ngora na chief grobi to biari une diribiwa na nsige iko pano beko ora tukeria sinini ikiana bangwana bale mero biriende kinene noje maswali mbona agocha yatura na boto 30 minutes juma producer again rasmi na takura motebe bona ndio mama so ikubana sama ni transfer na code ngao kwa se foto ya Gusii shirikwe wemo irwe lyo mugana kozi na bona naro jo mubuli naro jita kwa transfer rural ikira se saiba atenga nada kiriliwo irwe na on pasta ko likera ko so mugana ani sababu tu ko rungangia ko erota de roche kunaro kibikisi ko sababu dana njiro mondo mutakalende nda ko bange nanka mbatagete evidence ko sai na kole ila sama ni transfer na ende mwa yerere igal kuru bona igal faka chuma Gusii ka wale na ende ni kuru na to nyara uchi dare ko tebe ndo ken o mwana to report university una watch ore to jigo tiga ego o cho kolege ndo department abai buri bara bango boni gabana ba lusi chance because na Gusii international polytechnic onya kwala ngiri tuwe oje we konya tu konya tu ga dewe yo ko reform ne rubu churi ni bada ngani de oje mwa ko yo mo ko ngoje miaka to tudari bagani serikali na ko tigan ko ndigo ye funding model ya change ne se task force and woni ga ya chakiro ko le wa ile foto abana baitu ba apply oyo minto ko una te bata mu ka chingurunga serikali wono ya chitega chikuruwa asoko college use university chibese chikuma cha capitation ni chibese chikiko wo cha se institution asingi ndio kugendere na bana bao bono bate tendo ikola chibese une block ngiringa abana bale ngamo bwa 5000 wawe chibese ya 5000 inene to tuone bono abana mo bwa 5000 ndio iko waji chibese 5000 bono tatikiro mwana yi asabe atenga nada que te esa veri so o tasabe te chibese uno muy boli que te nada de mañana una bona Kisii University School of Education if year 282,000 umwaka 282,000 asa 282,000 chibese chiga otachie tio sabe tenga posembo ne cheje tire gor by the way konya bai boli ba kairu obligation yao sense ma yao el serikali wo kana capitation ya kare ko iwa se disco bona serikali ya tanga university wa barangiria wala toka na rugo vice chancellor ni kile registra hiyo ndo mao para tekere fisi na yonsi bitoko ba ne yo muri ya waka ne weke foto ne kama kwa hiyo calculate wangu wana na iwa tikalo tinka wakaiweka doji university ni jiri tia vege tense jiri tikaweka hiyo lakini esiri ginere ya serikali kama school of education FIA European serikali ile tola charge 287 to 280 I think inere ko kusili bono no beka university se ne beka to bas ko beko tan 280 na to bono Kisii university ko beka 280 nere la beka 100 nere la beka 150 lakini ko mwenye tenga ebe se
ego gwakanwa n'abantu batatu 882 ebona ne twabegeze school of education nekere program ebwate fees ya mbali lakini fees ye gwakana n'abantu batatu basa bo gwakana ne serikali muri yokana yari gwakana ngo muyibuli naye twakwa kalikao bona gwakana n'abantu batatu muntu matana no muyibuli serikali nero okay serikali omuyibuli nero serikali ku scholarship ero ni help yingu jolo ko yakana yekonyero umana goja to kwa no muyibuli now nataka kuona ngono ikabwa bright ino mauchinyora bright ye roni na that's more apply omuyibuli ko da apply na ma tengo wakana igo to debe na liwate bitanga ni daktari na omuyibuli bata bright igo yire vile oikakane nero wakana wana nero wakana scholarship akane loan ikina kinge ndege tanda tabantu ende dinero mangana ya jaga tukuri kali kisa ta chale ago chika tali 27 muti wa brai kiro mwana woniga besa nti automatic igago chisala kata tia lengo automatic wewe ba make mistake ale tia lengo automatic tata yana na private kusips ategerera bono last mage ende so mtandao ukuruma www.hef.co.ke ngiro lenga www.hef.co.ke apply jibes gra apply ngende tangani gra apply ile serikali bono ende ta offer categorization kubeka bane biwango ba bali no kongate okay ekira apply ile bono abe kike wango abwenda kubekwa ebiwango biri buna abiteba digambiro lingi bine abana bali yana bana batakabere mo example kyo mwana utoka gaiga igaro muno mwana wana olekerema na ndo dabuya tiyo yuri ngore ga kerema na ndo buya ti bayuli toto ovan ora ikwe ka tubuya tuna ene gadia now in this level mwana wajiko nyora funding era 100% ngenia serikali iwakana yonse lakini nechite ga break down nga kiwakana yonse yao jiko nyora scholarship ya serikali ya 82% achia nyore ndogoro kuwa loan ya 18% omuyibuli ya ruwe zero omuyibuli ya ruwe ya bira 100% ege ndogoro na abantu badala manya bona ende serikali ewe jiko omwana oyo mukiara kwa ndogoro upkeep kiro mwana wa nyora lebe by the way so long as kuwa nageti attempt you apply upkeep mwana wa jiko nyora ige koro kuwa nga 44,000 ebyo zinabigwa brand na aigabona 100% ya kwa desa university account in scholarship 100% fee wana goje sasa wa crea mo category ya mo kiri level ya wana ere na kile be kichiko ko manyikana ba tare 27 mama nyirenga level yo agasti modi mo ba manyirenga level ya wa olbari na aye level ya wa extremely needy aye level ya wa needy aye level ya wa less needy if you stock ya barantu akoe bono automatically na university okenya ne kero gosoa igo le categorized kama tenga igole extremely needy aigabona serikali ero kana 100% una nata ya category ye tangani ya kana serikali 100% kiba sijiko sese university fee account tegero serikali mana ko genda igoro ekwa 44,000 group up umugima omwana ya kibagana sisi stable amanye 44 ndio jawa kana nyumba ndio jawa kana ndagi 44,000 tomara goje category ya kabiri iko extremely needy scholarship kwa ya 7%. Ndio tomanyo lyo mutangania 82%. Bona scholarship kwa chance. Oyo gotoka nga Alex tumili ndi mondo kyo. Okanya nga tolika mara kini orusu kya bayoli wansi. Yawa. Orusu kya bayoli wansi. Lakini serikali ngata kete ko ruwa pla o kire da certificate. Dowana nanyo tena bayoli para pa sirete para o process ni. Awapa na pakana ngoni go. Go process. Why with certificate? Ijigo kwa. So omwana oyo mukiara kwa wewe kwa loan ya 30%. Lakini ta tori gerige eto ko increase yo loan ya 18% yo pi olio le sema ngada wewe loan ya 18%. Oyo ya ta 30 ngia ko ya eto ko kai ya madeni ye loan mano ko waso mutaka acha go ta sema gwina abdama ke na chanya le wakana na chanya le wakana scholarship ya mana gurua ya kina aso mutaka wa uguraka yana okea wewe so ekere loan yako na comment uchezo gwenyale scholarship ga ko punguza
Ebyo sana. Tutara no yana comment. Tutara ndio gatatu daktari inataka tutara soko ngake. Okomuru nyama tukaya ile bakato 27. Haisa ina Bible bara kwate mde byonzo. Oigo, Bible amba kwa to manyogo. Kana dali Ndizi TV na inwe. Mama idisikali mindebo. Serikali yakorete abo mangana yoko ba ho manyi. Mai kwira daktari atebya gatatu. Kulingana n'enchera ndoche. Onya roche twatena 400,000 mba pride coups kusipsie. Mba pride. Eba siere tuzo tamanya Mungu tamanya saa singine. Bantu mbali konyora information. The government has make all proper sensitization. Abantu bamanya naki unabona mba pride coups abana bakaba placed banyo atari rubali okwenda Kisii National Polytechnic ose Kisii University ochokore course gete na inde bono yekere ngaki bagwenete ba apply banyore scholarship na help kera bono monye mwana that you apply for that scholarship bono and help na wanya apply the kusips no benga bono ekarami yonspino mwiboli ochiko koraki okochiko garamia na inde bono nyanya arekana abaiboli abatabate bigo na abaitu kurugusi onye neki document ekiga neri digi document Jones P onye mwana ku primary onye some scholarship atachi amaruba ayu onye no mugambi tigali keriro bamuna ki omwana oyo mbali kwenyara sobo ba provide some documents he was justified na abantu abana bataka ali abana baito barachi bogonyeka onore scholarship ebyo sana sali bitu bya mnyokiro medeja mnyokire sana loiride kesa mtokore ende tuturoberi na ndena amato sana tuturoberi na ndimoja ujana tuja kore lakini koraenda ngo ndake tengo kore amorali na very important omwana okabere litangani na other 100% tibe saka ujap kipunta 39,000 uyo mutangani araka 44 ejiriyo achiko iko ngakia matumisi na dogo upkeep omwana ugatato no yokane ebarengane serikali ko 93% lakini yelo o yako kunidi ayo nidi ba yani nidi ndade kuru waseke zambo no bono oranyole ngasara sara na siri umuyuri yoyo aro toka ngaboni gasara niyo saka nyora da to nyore desa bwe ti umuyuri mu abata jana ngiye bwa tata bwe kana ndo dai ko nyawo tariki bono yako ko pasio ofa niyo wina bogo fora sige class kenidi na bako scholarship ya 53% au loan ya 40% elinde kurunyomba mino na house mwaka 7%. Amana kuru ai upkeep ya 30,000 kan upkeep ya 30,000 ine yoko menyera kuraga tomara wajika to yomo less needy scholarship pa 38% loan ya 55% omuyul na era kan 7%. Akaba nakuwa nanga ebezo omuyul ya sega category ya gato ne ya kanere ngani 7%. Amana ko wa scholarship ni amana ko we upkeep ya 24,000 amwa bono yo grupo ngale sinidi no linga ifati abange no to jobolo ga no likire mo no na likire go bono ko ni ko yo no na tingi mo waru tu abana bala banga se school no ko ni ko yo mo na ta kante vega ikro mono yo ju apply jibese kiga ifis tota ya sote ore ba download ya maro ko nyoro mo yuri abuga dra wana ande tingi ndo cheye likire ko rongo wana ndo ko ni chenya ara mangana yo obligation yo muiboli era very categorical by the 27 abana aba very categories into different categories ino weli wata ko ko timi ndika jose Johnson juju wakana ya grandi vendeli dirije na mundo ka wa ino weli rio efficiency e ko roso jose ino wa gereza serikali oja ko nyanga by 27 e serikali ya category rio mwana nga ay wana ali bali ana subiri nini gari nini gales ni yaba tenga bona na serikali yaje de to biko mwana igale kiwangi 7% abayiboli bonsi bi by the way bayo kana 7% bono bwenda kwa kala kina onye kere kibe so 282 7% yonya ero sisi ngiro 12,000 lakini mbele ya wakana wobo the structure 282,000 lakini wakani ni 15 igo cha msingi ngena obikabwa brasa matukaya lega bwe categorize nawe batebaiga asenge to gukora ebintu mbire bitakeire omwana oyerinde amana wa apply omwana wa apply natakira nyore navuga teidira address natakira omwana ya tuale telephone number register natakira tuale KCB na KCSE index number natakira tuale passport and the passport ye ko ina soft copy atuale admission letter ye
university sakoge atuare pass certificates atuare abantu ngarantas garanta aseroni elie mwibuli yona bakawe garanta ni barababere kuja batuare ibande n'inamba kirere cya starikie yesi oyo minto na kuwa na ga id certificate nyo mwibuli wa kare kasire onye kole kerema certificate ne roma de yibire membership certificate ya disability to mana go tuare ndo ko onye kwa bet sponsor ipiti ro sponsor ta tomanye record ma de record ile ko konye serikali me ngairo mundu kwa menye de sponsorship go bona bo kugenera ebira bibinto bitakire elindo mwana yagenda apply urubono paka tarehe 27 tashikirirwa isiko wiye sana nara kubona civil engineering iko marketable polytechnics inapewa help ama hakuna muna daktari ateba kusubsidiye ko chali abana bonse bali ki university na technical institutions na scholarship yeye muna inchebona tiante bera Kisii National Polytechnic and other TVET institutions into a fees yeito regardless of course mwana wacha wakora 67,000 teri ko change muna bono yo ne course geta kwa yo ne course geta chikos Jones pina engineering na ebe chire medical nini 67,000 mwana wakora awakana aso mwaka oyo igonya acho okole diploma mara gatatu ono 67 yechi na into no bakwebu scholarship umwana ebu help arafu yechinda asebali barera sinidi umwoibodi ngwa kanali kuya sana ukitaka kuchange course unaweza tumia portal ama lazima uende hadi shule ndio uchange daktari agero je course okora report ripangana okora report ni course ilikuwa beta admitted onye ko oja Kisii university kwa beta admitted ina oja kwa bachelor education na ndio okora bachelor science yokora report ripangana uikamaga ali portal ni university tofauti ni portal ya Gusii ne portal you apply GBS to whatever ya higher education funding ne portal ya university unaona gerota yego download diru kwa na website ya Kisii university kwa sababu ni website ya Kisii Polytechnic iko kerege ta ya barua asi account ya lakini kwa change institution mbona iga can I use my son's waiting card kupata loan because ID imechelewa kutoka lakini beti hivi kama fanya iga waiting card tego tumeka loan yero mkataba katio lie kurwe loan higher education loans board no mwanafunzi tai no muiboli that's what that make no any idea yao one egende ngo ko bangi likerega abana bali below 18 years allow it konyo lakini bali konyo loan so they will be allowed to apply for a scholarship lakini bali konyo help so help ya no muiboli dibokane loan wiye sana lakini matuka au konyo ID abana apply retrogressively. What I mean by retrogressively getting area tanya kuruma ya una mondo tara gerdo no usangili tinda ro jimaya na wabata ya tanga na wao kama wichi maya asata lakini asema gata scholarship omwiboli aka ni lo vesani sari review biaje ninganina to kora to gambe mai tendera ni to jakonyorana mangana atarasi kwa ikiare salto nyurwate akiona haro kubona na supply shule kweli saiju siku apply course tu ya pesa ayatena na apply school unatanya je apply na course tu kwa jamhuri boni gata kunyara wa apply boni gaba sikire ta kunyara wa apply na de boni through course ta wa apply wa na ta ari mu mwali ba bona go che college gali bona buna bumu ko bale parallel program ya parallel program maita bona wa private na bana ba serikali bali ba ko sponsored ne serikali ko bakonya lakini bona yo tachi to kunyara wa apply bona gocha asabali irube na into fees 67,000 na rwe ko kwerwa nera bese ya kanera bweka ebia sane sali bidu bya daktari lakini wana ko gamba to tumaindi na to jakonyora to kwa na mangana ikiara mangana ni gaba to tindi na anda abayo takiri bamanye no ni tumanye twense to tebia abangi skali daktari ko kwa na lingana lyo mwele na daktari kwa lyo mwele to sie kaserero asuwa lingana lyo mweseri gata baiga chiko si toko mna Kisii National Polytechnic course chingia engineering courses medical courses nkirororo abana no bagocha bakore na inde serikali muna yalente the model yeye me am playing the problem in Kenya in implementation implemented colleagues wakora mboso abondeiga Kenya you might the problem is implementation but it's a very nice model era chiko konyo mwana mutaka if and only if those are the words I used if and only if it is going to be well implemented
and there is no interference which will be caused such that your mwana weta chito chito una na ki na role extremely needy oliwo mutaka na ro akale wata yugo na role less needy na ro ko chaka kwerwa ne raga kane fees biasa na kongo thank you so much Brighton and Sara yumukora konyana na so to ali wa hoya ya studio asi ndio kwa mnyaba kwa itoma na kimi ama ya ganda ga tsenya na na kuona chokora umwana kimusubire kurwa sobota model ya jiri ya funding no yo bitoko ngata na ningia eba ndobugate asama ngana sustainable development goals ikitinga ina kirege tikero gikiri kiro monta singire wenera ikero koliyo ya funding model ye na bere ngekonya bataka elinde bali bataka bataka mona barete lakini one problem ujia no witrani ere challenge eba abakonyoro ngumwana ole extremely needy oro kirudi umwaro needy oro kubaliana lepo toro jirende na Kenya soma ya temu twala kibali elire kwa nyanga baoncho ne lebinteri one time to nyanga kana ministry ya chete ekalete ta school chobo yuka ujibesa wakati ya account banda ba withdraw ko balwa ba go we hope ngaba uji create abana bara bataka na ndo baoncho ne bali bara bataka baba ba kwenya na bale abakwenya baba bataka omweli yo nyolenga yasi finally asaba yuri baito bo ga sti omoichano ganyaba katale 27 umwana wabe ku category iloje wikase university already maito mwana ongankiale lakini abayule 167% ayirigelie fees ibunere igo ona o prepare 7% iyo muntu kuye sabu kwa kare na 7% ya moja ni biasa daktari elinde tona gutwaro umuntu ko monge elinde abana baito biasa narurigana thanks abantu baito asobo semyo we keep up in touch with this TV kwa suma Gusii inarongo korera itinde jiro nyingira kimya mona karubura libaya ya bano mwacho bari gutobwatia anachesa message bari tasoma esari biru bere lakini to tobo chira nili ochesa matukare bosi kuri mademo na gochakira etarike isato mpaka 27 ya ubona ebange ikiarote bange tina bakonyana na kwachiro gwakana chionzi omwigori efaida yawo nena bwatia aliyo tebiwa alirasuke gochose na abana bali bayigura na bawo tebagori baino munyarimo gwa pra ende munyarimo okonyeka asikibesiruta omwigori atachikorwa asamatuko ari ochimustia tutugerabu ndo itogambira barundi bagocha etogendera mangana ya yikise yemono mwanjuri na ndi Steve Masnosi producer Donjo Show takatogwa na Sara nyarangyo tita asomurubere gwensake umura nere angyo ase dichiko karabako na wakiri bagdebiaria asensemeri yerichiko mcheriane Brighton Makoli